أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالي تماشوان هجا بقدر قيمت خدای تعالى جوا راضي به خدای تعالى عيشه والهف بينه حضورتك مالا و صحتك جانه و بركتك ماله و خدای تعالى الآخرت وتك جنت للجنة جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قالي تماشوانا شرط إسلامي بينجن يكجي اوه كلمة شهادته كلمة شهادته اوه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله از بقلبي خو يقين دكم وأبدوي خو دبجم كو خدا هي يكي تنيه وحضرت محمد مصطفى جي قاصد أمر خدا يعني پیغمبر خدا رسول خدا اي دني لميجه روي پنجارا لسر ملميج فرز الميجا شفقي آنيفرو عصري مغرب عائشة گرم وانا بیننجی شرط دنه گرتنا روژیا رمضانه سال جار کی مهکی گرم روژیا رمضانه بگره شرط دنه جی دانا زکاته ایک اردی و هبه ام بجن گنم جنیس مصر وسایرک وانا باوجه یا خود تجارت بکه یا خود ام بجن پزیوی دواری وسایر هبه دانا زکاته سری فرض به o şart edine jî çundina hecê. İca gelî temaşevana najvan pênc şerta çundina hecê carkî tenê ferz e Hazreti Resulullah emrê Xuda carkî hec kiriye o sê cara jî umre kiriye. Na 100 sal emrê insan be carkî hec kiribe tamam e. Ne hewcê her sal her hecê. Ama li mêj her roje روجی هر سال زکات هر گاوه یعنی کلمه شهادت چی گرمر دائما بیجه ایجا مر بالا وقت ده که ده زمان می ایرو دا باغلبی وانا تمامیل نانچ یا مالی دا ام بیجن ای مزن دکن ایجا زاروک ناکن ایجا بونا خود چارو دنیای دقیده اگر بخوشی اگر نبخوشی ام جیوانا بیننجی و ام زاروکی خوراجی توصیه بکن برا زاروکی مجی وانا بیننجی اگر که ام ناخوازن ام تکن آگری جهنمی و ام ناخوازن که زاروکی مجی تکن آگری جهنمی و بریا هر تشتی به امریا رب خوب کن ام زاروکی خوراجی توصیه بکن برا وانا بکن yani minakawi eve çavak arabeki çıka xoşik dibe çıka nû dibe çıka bahat be bira ve li ser se tekela naçe li ser di tekela naçe benzin tida tine be naçe zivistan be araba be 10 trilyona be baran berf vere camı tine be naçe aşerti İslami cef yek be yeki nabe ام گرد توا بینیجی یعنی ربی عالم جمعت توا دخوازه یک کم به نابه ایجا مر بالا وقت ده که زمان ایرو دا هنک انسان روژی دگرن اما لمیج ناکن هنک جه روژی دگرن اما لمیج ناکن لمیج تکن روژی ناگرن داینا زکاتش خو hemen yani ام بیجن رابیه yani پر کم انسان کو تمامیل زکات خود دن yani پر کم yani نادن yani رابی yani چون حجه کو باسا حجه دبه گلک انسان مدبه یا افچه یا ایرو هاری حجه وری 100 milyar پره وحشته یا ونک انسان تود بن وحشته حتی هنک انسان راتکن میکروفون التعزیه خبر ددن للتعزیه خبر ددن efendim حج وحشته 100 milyar پره خیره یا او انسان یک دبي زيادة أو بقول ساعة بتعرف تقسيمي لك سنة هركة تريليون 6 تريليون ملك دعوة تاكورة وتك 5 تريليون مصرف تك 5 100 مليار تاني ده
Dede salonu xemavi nine mesela. Gelinlik tine mesela 100 milyarı xem nine yani. 5 trilyona xane dikrab trilyon ki eşyaş kure kura dikrat xandır. Ne bahaye. Ama 100 milyarı bir de hacı efendim valla pırre. Bu pırre 100 milyar. Az 20 milyar hediye benim xurma benim. 130 milyar. Valla şu duruma mukhaşe ve pır verin bamın. 105 milyarı gelez mesela bir ateş kır benim. 105 milyar beyefendi. Trilyonu niv taksit kırık tedbi ola. خود ویا برادا جمع ویا کرب تریلیون و نیوه تریلیون و نیو 10 جارا 15 جارا حجاتت که 15 جارا حج ساله صد دونم عرض کری پرنینه ساله چی تعطیل انطالیا دروای ولات پرنینه اما 100 میلیاری تیج حجره مذهب کی امر خدای پره اویا شیطان ده گوتنه ها شیطان عجب اشکان بفکر امر شیطان باشه یا امر خدا باشه yani Yani em jî dibêjin ki em Müslümanin. Meriv balaq dide ki îro limeş temelê dînê İslamê ye. Çawa xaniyekî ku bê qolon nabin, bê demir nabin, a limêj jî aynı bi vî ava ye. Limêj ku neyêkirinê kesinlikle nabe. Xanekî meriv ser ama dîwar deyne yani motorekî, kamyonekî ava ev her bay ve leke ve ev xani bikeve. Ama gavak sağlam be, koloni ve demiri ve sağlam be, çimento sağlam be, deprema şiddeta ve dehbe civere tizra lekin hada bir xani. İca şikayem bedin fikri akli xu em bifikrin. Şikayem şura bifikrin. İnsanı kulimej nakin. Kulimej nakin. Acaba çend roja car ki kelime şehadet ettiğini, kelime şehadet şartı avula şartı dini İslam'ı avula kilita handara kilita İslam'ı yani. Çend roja ki kelime şehadet ettiğini yani. Hırzud yani. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de ki kesi ki paşiya emri xu kelime şehadet beje o emri xu teslim bikare o teslim ki ev insan eli cennete. Ki de beje Xudat ka nasibe ki ek daima de ki la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah ve selam Resulullah ek vana de bejin paşi emri wan ji Xuda Teala alikar de be diken nasibe wan o kelime şehadet de bejin o tilya xoji vaha dikin o rehe teslim bikin em pirbune şahid ji pîrek ajî ku gotna wala filan kesê tilyayê vaha bû o zilam jî gotina wala tilyayê vaha meçxa vetkir jî destê vaha dibû evya işte Xuda Teala alikar dike kevak meriv emrê Xwedê îro bîne cî avê çaxê jî Xuda alikarê me bike û devê me vebive em ê kelîma şehadetê bêjin înşallahu Teala û merheyê xwe teslim bikin herin bal bi Rebbê xwe. Ama maalesef zamanê me îro da bi aglebî insan 4 kuruş malî wî çê dibe li erebekî siwar dibe gır îdî Xuda ji bîr dike. Xuda daima geret qalbê me dibe daima. Emrê Xuda gere em daima bînin cî. Niha emrê patrona em tînin cî. Emrê müdira em tînin cî. Aman ha gidî ez tişkî nebêjim. Gidî ez ji bo Xuda ez YouTube'da da ez Facebook'da da ez tişkî nebêjim belkî mij görev bavêjin. Wallahi patron viya bi hesabê mij görev bavêjin. Bi zorê ketime îş. Ji bo çi? Ji bo 4 kuruş perê vê dinyayê. Perê vê dinyayê. Ama Xuda dibe çi? Xuda dibe eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Er-rızku alallah. Rızk ez dedim dibe. Rızkê xwe ji me bixwaze ji min. Kesî nexwaze. Binê ji bo rızkê xwe em li vê dinyayê tiya cidîkî namîne ku em ji patrona re, zengîna re, şû re, bû re em dikin. Ama em ji Rebbê xwe re em wî tişî nakin. Peki gelî temaşevana. Me goya şertê İslamê 5. Roya 5 cara li mêje. Ku roya 5 cara li mêj bûna me çi bikirina. Ku şertê İslamê ne 5 bûne ku şertê İslamê bi xwe 5 bûna me çi bikirina. İca em hişê bidin serê xwe 4 roya dinyayê diqede. Em emrê Rebbê xwe
تا ام کارن ام بینن جی ام بزاروکی خوشی بدن کرنی های ما زاروکی ما هیت تنه گلو زاروکی ما چه عالم دانه اما تماما اون تا بمینن دخیر و خوشی دا اون تمام اماتی خدا بن